Aba physiotherapy services bakwatanitse na TV West hamwe na Radio West nibija korora isisera rw'ebyamagara ninga Health Camp 2012 byo kwa mukaga 2026 aha University Inn. Musa kubantu reba abantu abene bizuku by'amagufa abene stroke abatungira accident abosera bashasha amaguru emitsi twararize shonga kandi ndeba buri muntu wera n'abantu okora aburwire mushasha uza kwishistorera bivyofira ko batushirire twareba benshi cy'ikuru munonga wo kuba turi n'abarukiza bitu abarayita baryo bari mu sasi tubakomanya bya services nkezi twagira mukatu kibanjuje kandi tutandike no kubaragurira busha so twagambe na management y'irwabo yicheza yatumsha yajangwa no manya abarukiza bitu basa kwija n'abantu bona bo abari mu sasi naro ino murwire basa kwija izoba ry'ibiri byo kwa mukaga. Aba physiotherapy services nibajyangwa abantu abino bisaso mu ngingo no mbiri n'ababatirwe stroke bona mba bakora amagaraga bo gaterera. Tukolese ibintu bingi kati okusenzana ku physiotherapy service center tuyina package eyenjawulo ndi omulwadde ajja netukola full assessment netukebera then netukola plan okusinziira engeri gyetukulabyemu. Ekigendera ky'okutandika kuno obuheereza obwo abantu balina bihakuna abazire baabo abantu abakulu abakwamba bashasha amaguru bashasha umugongo babatwara Kampala kibabeera expensive kushanga kugaha kutwara kandi physiotherapy wano ukikora tokukikora izo bamwe ubene kumana ugaruka bakwa ubiri jiro endwaro yawe kubaningana so abakuguni barabura abantu kwerinda kuraguza mu bantu baburije batine bukugu omubikwatene n'enshonga z'amagufa no kunanura mbiri naye nina cases nyingi zendabye nga abalwadde bagenzeeyo naawona nenekanga awonye mu ngeri nkyamu nti omukono baguyunze guteredde naye nga guli mu sayidi emu tegusobola kutambula. Ndi Anita Tukunda.